Na osnovu dugogodišnjih istraživanja, znamo da emocionalna inteligencija ima važnu ulogu u životu dece i odraslih. Ali kako neko postaje emocionalno inteligentan? Emocionalna inteligencija jedne osobe oblikuje se kombinacijom različitih faktora. Svi smo različito povezani. U stvari, svi dolazimo na ovaj svet sa određenim temperamentom koji utiče na naš način osjećanja i reagovanja na svet oko nas. Neki ljudi su prirodnim putem smireni, dok su drugi skloni anksioznosti. Takođe, izražavamo i upravljamo svojim emocijama na različite načine. Naše veštine emocionalne inteligencije počinju da se oblikuju pod uticajem ljudi oko nas od vrlo ranog detinjstva. One se razvijaju kroz iskustva, učenje i socijalne interakcije. Učimo o emocijama posmatrajući i oponašajući druge oko sebe. Vidimo kako se lica naših voljenih menjaju u skladu sa različitim situacijama i ljudima. Pažljivo slušamo promene u tonu, jačini i brzini glasova. Razvijajući verbalne veštine tokom detinjstva, oslanjamo se na porodicu, učitelje i vršnjake kako bismo razumeli značenje svojih emocija. Naš vokabular se širi kako svedočimo i učestvujemo u razgovorima o emocijama kod kuće i u školi. Nastavljajući da rastemo, naše borbe i uspesi u odnosima sa porodicom, prijateljima, u školi ili na poslu pružaju nam prilike da vežbamo izražavanje i regulaciju naših emocija na koristan način. Većina ljudi ne dostiže odraslost sa savršenim setom veština emocionalne inteligencije. Mnogi od nas u nekom trenutku shvate da imaju nekorisne obrasce ponašanja kada određene emocije isplivaju na površinu. Srećom, bez obzira na naš prirodni temperament ili koliko smo vešti u suočavanju sa rezultatima naše prošlosti, svi možemo unaprediti svoju emocionalnu inteligenciju uz trud i vežbu. Vežbanjem samosvesti bolje razumemo svoje potrebe, želje i vrednosti. Kontinuiranim usavršavanjem emocionalne inteligencije doprinosimo našem opštem blagostanju i sreći. Tako učimo kako da prepoznamo i upravljamo svojim emocijama kako bismo izbegli impulsivne ili neadekvatne reakcije. Emocionalno inteligentni ljudi često imaju dublje i stabilnije odnose sa drugima i često imaju veću sposobnost rešavanja problema i donošenja racionalnih odluka u teškim situacijama, jer emocionalna inteligencija predstavlja sposobnost prepoznavanja, razumevanja i upravljanja vlastitim emocijama, kao i empatiju i socijalne veštine. To je ključni faktor u uspešnom komuniciranju i vođenju, što znači da nam emocionalna inteligencija pomaže da postanemo bolji ljudi, prijatelji, roditelji, lideri.